some of these political killings, when you try to get also the root cause, it is clearly not on the policy and ideological differences. Isifunda saKwaZulu-Natal sisabonakala simraro omkhulu naziza ezipini zepolitiki. Ngangawabhekanga ama-strike ngikhommente kuwo. Nalo ukuphikisana nalo angisazi ukuthi sasikuphi le ndawo kubhaliwe ukuthi se-George Gora. Ufakazi ecaleni lokuyiwa uthi yena azange aqala ukuthi ukuphi. Unjalo nje azange abaqale nenhloko abasolwa ukuthi benzeni. SaseJohannesburg eAuckland Park sikhathela indaba zesiNdebele ku SABC 1 Lochani Makhaya. Ngo-2016 uhulumende wesifunda saKwaZulu-Natal wasungula ikomishini kaMwerane ezokuphenya izehlakalo zokubulawa kwabosopolitiki esifundeni saKwaZulu-Natal. Kodwa ngemva kweminyaka elikhomba zithome phansi izehlakalo lezi okuveza ingakhi imphakamiso ezenziwa ikomishini le ezenziwako. Pheze iminyaka ema-30 ilizwe lekhethu lathola idemokhrasi. Isifunda saKwaZulu-Natal saziwa ngoba indawo enomguruguru kezepolitiki nanje isesemraro loyo. Ukuhlukana kwamasiko, ubuchaba kunye nombango wezepolitiki ngikho okwenza umguruguru wabulala inkulungwana zabantu ngeminyaka yama-80s ukuya kuma-90s. Kodwa nanje usaraga umkhwa loyo. Ukubulawa kwabaholi bezepolitiki kibo ngiyathwele kuminyaka ka-2011 ukuya ku-2016 kwabonakala kubulawa bosopolitiki khulu. Lokho kwafakela uhulumende igandeleleko elikhulu bona enze ukuthile. Iningi labantu ababulawako baholi be-ANC. Ngo-2016 uNdunankulu walokhu yawilisa Mchunu wasungula ikomishini iMwerane bona izokuphenya ngezehlakalo lezi. Ngemva kweminyaka emibili uMengameli uCyril Ramaphosa naye wasungula isiqhema sabaphenyi bona ke siphenyisise ngombana siyanda isibalo kunokuthi sehle. Abaholi bezepolitiki esifundeni lesi bavela enhlanganweni ezihlukeneko kodwa kufike lapha bavumelana khona. South African phenomenon which gives rise to these matters of councillors is greed and corruption. When councillors are honest and they expose corruption, they're at risk for those corrupt individuals. People who believe that when you become a councillor, you will have power to have access to tenders, to have control over important decisions. It's solely on the people who wish to have access to resources for narrow selfish enrichment. Komishini kaMwerane yathola hlangana nokhunye bona imgomo nembandela yongenela isikhundla sobukhansela mincane khulu begodwa isikhundla esivula amathuba ukuthi ikhansela libe nelawulo lezinto egcina kubukhohlakali. Alinganiselwa emakhulwini amathathu amakhansela angakwazi ukufunda nokuhlola esifundeni ezi. I think there must be an amendment in the Structures Act that put the requirements of who should be a councillor for all political parties. Inhlangano zepolitiki ngizo ezizakuletha ukuthula namajuguluko kulesi sifunda ngokuthatha amagadango abukhali. Ekhasini lethu le-Facebook sikubuzile mbukeli ngesibalo esithuwelelako sokubulawa kwabosopolitiki njengombana kubandamela amekhetho. Nakumbona kuyalandela. Ayabona wena mkhathi ukuthi akusesemnandi ni. Abathatha imali bafuna ama-bodyguard, baqasha ama-bodyguard. Mangaqina nje kakhulu kwezokuphepha ungaphela lokhu kubulalana kwabantu kangaka kwezepolitiki. Indaba yamankundla yokukhansela le ngiyibulalisa abantu ngale ngeNatal. Kose government ibe yinye lise kuma wengimasipala oberegako lise inkundla ezi. Indaba yokubulalana le iyakhomba ukuthi kunento ebangwabo la. Into leyo ayifaki isitshaba ngaphakathi. Baqalelena bona bodwa. Nabanye abantu bayabulawa bona babazama indlela yoba balwe ubugebengu bengajonganga bakubula ubani ngokubula ubani ngoku. Umbono ngeumbukeli ukuthwesa ukuziphendulela ngombono wombukeli. Bekabuyele kwesibili ekhotho ephakemeko yePitori ufakazi wombuso uConstable Zungu ngecala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. Igqotha lomsola wesihlanu uadvocate Zandile Mshololo wethula isithombe safodwa amthenge esitshengisa bona ngobusuku kwabulawa ngabuSenzo Meyiwa khaba ngekho hostela eBasuthu.
Kodwa nanyana njalo uConstable Zungu ubhalile ukuqinisekisa lokhu ngelithi akayazi yonke imakhiwo yehostela ebekakilo. Do you confirm that the building depicted in that picture is not that one of hostel in Fosloras? Phikisana nalo angisazi ukuthi sasibophi le ndawo kubhaliwe ukuthi seGeorge Gore. Ufakazi wombuso uthi omunye wabasola abasahlela kwaKhumalo khaba neminyeko ehloko ama-dreadlocks. Ngalokho-ke igcotha lomsola wokuthoma u-advocate Siphora Musipili bekafuna ukwazi bona yakhumbula bona abasola bebenze ini ehloko nabe bandawonye hostela eBasuthu nabe bathenga isiselo esimakhaza. Ngangawabhekanga icala sasa. Komiti yecheche zamapholisa eParliamente izokuthomisa ingasikade ngehlelo lokuthatha isiqundo ngemhlolo yomphakathi emthethweni emlinga we-IPID. Ababelani kunye nabanye nenhlangano ezinye bazwakalise ukuthwenyeka ngesekelo mayelana nendaba yemhlolo le. Kanti inhlangano zepolitiki eziphikisako nazo zithwenyeka. Ngokuya kwasihlalo wekomiti yamapholisa, umthetho mlingwa lo ungolungileko. Ilanga lokuvalwa lokufaka kwemitlolo le lichithiselwe ngevekezako ngonobangela wokuqakatheka nekareko ebonakele phezu komthetho mlingwa lo. The committee appreciates the interest from general members of the public and different stakeholders in strengthening independent police directorate. Ebona inhlangano eziphikisako phambilini ziveze ukuthwenyeka ngokuthi batsho umthetho mlingwa lo ukhutshwe nangaphandle kwemiraro ethinda umyelelisi ngezemithetho yombuso ekuleliqothelo ezijameleko eliqatshwe ngungqongqotjhe wamapholisa uBhekicele uthe nakabeka umbono wakhe ngendaba le waveza ukuthi umthetho mlingwa lo uhlose ukuqinisa i-IPID. Lokhu kubalahlangana ukukhethwa komphathi wayo. Kanti kileli hlangothi umthetho mlingwa lo usachiya umsebenzi kungqongqotjhe wamapholisa. Executive, knowing that a bill is unconstitutional, just table it in Parliament. Is not desirable in its current form. The removal of parliamentary involvement already rendered the bill, the draft amended bill, unconstitutional. I'm not sure why are we discussing it. Laba baphikisana nomthetho mlingwa lo bakholwa ukuthi batsho kuzokuvusa ukuthikazisana phakathi kukaHulumende nephikweni. Nanyana kunjalo iANC ithi batsho konke lokhu kungavezwa emikhulumiswaneni yekomiti. As the committee, we believe that since the correction were made, an amendment should be made towards the bill so that we move for the desirability of the motion of desirability on the bill. Next, i-office lamapolisa livumelana ngalizulinye. They are advancing should really be considered such that we don't proceed with this. Ukubuyekezwa komthetho we-IPID kwathatha njengento ebekelelwa ikomiti phambili ekuthomeni kweParliamente yesithandathu ngo-2019. IPID kuyinto eqakathekileko umthetho mlingwa lo ekufuze uqalane nayo kulandela isiqundo sekhotho yomthetho sisekelo sango-2016 sokuthi batsho umphathi we-IPID uRobert McBride owasuswa ngungqongqotjhe wakhutshwa ngokungemthetho. Kanti nakuqalwa imitlolo esele yamukelwe bekube nje ikomiti sele izokuthoma ngemkhulumiswano nokulalelwa komphakathi. Iperaga eMiddle East kubonakala ithinta imaraga yezabelo. Lokhu kubonakale ngokukhuphuka kumbi kwentengo yeoli ngamadola amathathu ifathi nekulinganiswa kwekuseni. Kanti enye impahla evame ukukhuphuka lokho nakunokuzaza ngokuthileko yigolide kunye nemali esetshenziswa eJapan iyen. Ngemva kobani Hamas isahlela Israel yazibuyiselela imali Israel shekel yehle khulu nayilinganiswa ne-US$ solo kwango-2015. Ibhanka ye-Israel ibemezela indlela yokusiza ishekel ngokuthengisa amadola angaba yi-30 billion athengiselwa ama-shekels okuzokusiza ukukhuphula imali elizwela. Imaraga yezabelo iyokuthinteka njengoba kunokuzaza ngezepolitiki. Unobangela ukukhuphuka kwentongo yeoli namhlanje akusikuthi kunefuneka eningi namkhanjani kodwa kunokuthwenyeka ngokuraga kwepe khona nokuthi angekhe yathwelela. I think the potential for an escalation is there and having some of the major
oil exporters in the region sort of getting involved or being impacted will obviously be what triggers a broader global impact in terms of oil trade and other commodity trades. Nakusenjalo izinye impaphamtshini zokwamanye amadoyelo zibhalile kwi-Israeli. The major US carriers like United, Delta, and American, they've suspended. But it's important to note it's not all airlines. So, Ryanair, EasyJet, British Airways, Virgin, Turkish are all still operating. Some of them have adjusted their schedules. Umbono kamba phambili ngempilo ukuthi fanele kube nokukhulumisana phakathi kwe-Israeli nePalestine ngamahlelo wengigaba zenijamiso zombuso ukusiza ukuqeda impileni. Ukubhalela ukwenza lokhu kuzokugcina ngokubulawa kwabantu kanti ukungazwani kwamazwe kuzokuba nomthelelo omumbi emnothweni nomhlaba zombelele. Isikweletu zingeni elibatshazwako begodwa siragela phambili nokukhula. Inkweletu ezikweledwa yi-Eskom bomasipalata nazo zonke zibalelwa ku-64 billion yamaranda. Ungqongqotjhe wegezi uDokotela Khosi akusilula ngeveke epheleleko i-Eskom iveze ukuthi umasipalata weTshwane newekuruleni babodwa bakweda i-Eskom i-4.7 billion yamaranda. Ungqongqotjhe wegezi uDokotela Khosi uthi inkwelete zabomasipalata phelele kusebenzeni kwe-Eskom uthi ungabhadeli kwezakhamuzi ngokhunye ukwenza bona abomasipalata bangabhadeli ngefanelo nanyana kunjalo abadose emhlweni abazukuhlawuliswa malungana nokubhalelwa kubhadela izenzelwa. We know as I sit here that the municipalities are owing Eskom upwards of 64 billion rands, and that figure is increasing. Year to date, the increase was over 4 billion rands, and there's no sign of this abating anytime soon. Ungqongqotjhe bewatsho nokuthi ukuzihlanganisela Iindaba ngokungemthetho ngezinye zezinto ezisebenzisa i-Eskom kabuhlungu. Facing significant strain, issues of illegal connection. Ungqongqotjhe wegezi utsho wagandelela ukuthi kuzokungezelelwa ama-megawatts egezini ephakelwako kuphela. Uthi lokhu bazokwenza ngombana ama-unit wekusile power station ayokulunyathisiwe egezini ephakelwe elizweni eli. Uthi ilizweli alikabi ukuphuma eqindelisweni kwegezi ngombana kusazokuraga nakusenjalo kuthi ivekele i-Eskom ayikazi ukuqindelisa igezi emini. Ukuqindeliswa kwegezi kuzokuba sesigabeni sesibili ukuthoma ngesimbi yesine malanga ntambama qobe lilanga bekube isikhathi esingaziwako. Nasibuya entolo. Umsebenzi mnengi wanje siyezwa msibatsho kuthengiswa nangomzimba. Bayini ungasiki uye kuthengisa umzimba? Thengisa ngomzimba. Yeah, ungomzimba nje ma. Unjani? Lifoto ngobutsha ifilimu lesiNdebele bona libe sendimeni ephakemeko ngemva kokungenelela komnyango wezobukhwari eMpumalanga. Sisaphethe indaba lapha iziza kuwe bunqopha ngelimi lesiNdebele. Asirage nazo. Iziko lembalobalo liyokunikela Ramaphosa umbiko obuyako ngesibalo sabantu belizwe lekhethu. Ihlelo lokubala abantu ephela lidoswa phambili yi-census. Ngomnyaka opheleleko bekungokehlandla lesine Socio-political Africa yathola ichapuluko. Libala qobe kanye ngemva kweminyaka eli-10. Imbalobalo zitshengisa ukuthi pheze inani labantu beSouth Africa libalelwa ku-60.6 million nakubalwa nababelethiweko, ababhubhako namaphandle. Ibulungelo lwazi eligcizelela abatlami imigomo ngehlabo kunye nehlolombono yabosomabhizinisi bangeqadi. We are going to talk about the population of the nation. So the national count will know what is the size of South Africa's population as of 2022. Census yokwethula nenani labantwana ababelethiweko kunye namaphandle angena eSouth Africa apha avela kamanye amazwe. We are going to know in terms of people who were here in the last 5 years and people who were not here. And we are also going to tell the nation in terms of the patterns or the percentage of people that are coming from countries, the top countries that are contributing to our country in terms of those that are coming in. Okunye kuveza nomhlahlandlela omalungana nezenzelwa ezifana negezi, amanzi, nokuthuthwa kwenzibi.
Ikulumo yokukhuthaza abantu abatsha nokuthi bavuselele amahlelo afukula umnotho wendawo zemakhaya. Emnyanyeni waqobe mnyaka wesikhumbuzo sengwenyama yamaNdebele wakwanzunza ufene. Ingwenyama ufene, ingwenyama yokthoma yabusa ngemva kwepi eholweni lakonomtshegele nokucima kwelanga unyabela kaMabhoko. Bekuzele ngalindlela kilomnyanya wesikhumbuzo sengwenyama ufene kaMkhephu. Ekumnyanya ebe uSethemba lethu. Uveza ituthuko eyenziwako esitshabeni nemphakathini wobukhosi. Usihlalo wendlu yamakhosi enarheni yonke uRhoshi Thabo Siyathulu uthe amaNdebele anethuba lokuzithuthukisa namasiko wabo. When there are problems in the Western Cape where you find that the government there is refusing black people to practice their culture, Romela ene to go and intervene. Ubukhosi bakwafene butholele ithuba lokuhlonipha umakekere womvumo wesikhethu uGamchiriri ngonongorwana. Inkosi yakwafene ikhalime ukuziphatha kwabantu abatsha. Bobaba ngiyacabanga sizokuthoma ukukhalima kusukela nje bonyana abantu nababuya ukuwela mde baziphathe njani. Bangeze basihlazisa abantu abatsha abazi. Ingikhambeli sifahle ilanga lichisa zeza ngobuningi ukuhlangela umnyanya lo. Bangalahli indlela yesikhethu bazi ukuthi into yesikhethu isikhethu sisukaphi sithomaphi bese yokufikaphi. Kwasekwa laba basakhula nalaba besana basakhula ngibakhuthaza ngokuthi bakhona ukuthi balisa amatshwala bebe kude notshwala. Umnyanya uphele ngegido labavumi bengiqhema zesintu. Ngingumabhande Mthombeni eThemba lethu eMpumalanga. Lethulo ngokusemthethweni Ndebele lithi iziga elagadangiswa ekuthomeni komnyaka lo ngokusetshenziswa kwensetshenziswa eziphambili zokugadangisa. Ifilimeli lembulo ngokusemthethweni eKinyabela building yombuso kwaMhlanga eMpumalanga. Siko nokuzithabisa ngesifundeni seMpumalanga ofake isandla efilimini uthi banengi abantu abanamakhono abasazobasekela endaweni zeMpumalanga. uComfort Masombuka beka lapho uhlanganiselena kumbiko. Ilanga ebelitshisa likhupha nomdakana ngemgodini akhange libakhandela abathandi bamafilimu adlalwa ngamalimi wesintu ukuthi bazokubona ukukhutshwa ngobutsha kwefilimu labo abalithanda kwelithi iziga. Kuthena sele kufika isikhathi sokuthi litshengiswe bese lebathe khya enhlalweni zabo balindile. Umsebenzi mnengi wanje siyezwa msibatsho kuthengiswa nangomzimba. Bayini ungasiki umuntu uthengisa umzimba? Thengisa ngomzimba. Yeah, thengisa ngomzimba. Umzimba njemba. Unjani? Ungawutheka. Lifilime lagadangiswe ekuthomeni komnyaka lo yikhampani yamafilimu iClearScan Media ngokusekelwa yiNational Film and Video Foundation eyaphakamisa bona akugadangiswe ifilimu elizokuba sezingeni eliphambili. Umphathi weClearScan Media uKenneth Mabhena uthi konke kuhambe kuhle okuseleko ngokuthi lidluliselwe phambili ngenye ingikhampani zabo mabonwa kude. Okwenzakalako nje ukuthi ifilimu leli lithethwe la isokuma commission editor kula khona sizokuzwa ifeedback yabo ukuthi ikhama kanganani. Isiphathiso somnyango wezemidlalo zobukhwari namasiko esingeni senkangala ubonga inkosi Mthweni uthi linengi khulu ikhona endaweni zemakhaya eMpumalanga begodwa umnyango uzimisela ukusiza kodwa abantu bathayela ngelwazi lekambiso ekufuze ilandelwe nakufakwa imbawo zokusizwa. Lokho sikubonile namhlanje njengoba bekuhlonywa le film ngabanye abantu bezile lapha eofisini lethu sazobahelebha sababonisa kwenze njani bahleli isikhathi eside lapha nathi njengoba namhlanje silibona le film lenzeka la. Omunye wabalingisi uJanuary Mawaza Kabini uthi ngemva kwefilimu uyabona bona ikoro yamafilimu kwaNdebele sekelinye izinga. Silithome ngebudgetana encane lapha sasiyigazadela ngo2018 salenza lenzeka kodwa nakhenge libe iquality lebukade sikhana ukuthi ithana ngabangiyo. Silulwalulikeza ukuba ama-funds ngesizo ubaba uMthweni ku Department of Sport ne-Arts and Recreation. Umakekere kezokulingisa uSiphiwe Nkosi obonakele nemafilimini amaningi welizweli sekubalwa nomdlalo samahlaya odlalwa ku SABC othi emzini wezinsizwa lapha aziwa khona ngoChirwali uthi kube kuhle khulu ukusebenza nabantu bakwaNdebele efilimini eli. It was very interesting and then I work with a lot of people who
kule crew engisabawela ukubereka nabo futhi in future. Kanti umnyango wezobukhwari zemidlalo nezamasiko la eMpumalanga bathi abantu babonile bona banekhono la esingini senkangala begodi into ehlayelako kwaphela kibo lilemuko bona bangasizakala kanjani bangachingaphi nabafuna isizo bathi abantu abavele ngaphambili bakwazi ukusizakala khona la kwaMhlanga. Ngingukhamfat Masombuka wendaba ze-SABC ngikubikela ngise-King Nyabela building kwaMhlanga eMpumalanga. Ngezemali iranda lehlile nalilinganiswa nezinye imali ezikulu. Ngaphambi kokuthi sikhambe asihlole uSibu ehlelweni sibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibu, alokuzumekile. Akwanethandeka siyathokoza ngomvulo namhlanje esiziphetheko la ngilezi ezithi umnyango wezokuphepha komphakathi kunye nezenthuthi lapha esifundeni seLimpopo uthi uhlela ukuthi uthole eziningi inkampani zokwazi ukuthi usizane nekampani yenthuthi ekhona lapha esifundeni i-Great North Transport ekutheni bathuthe abantu besifunda seLimpopo. Ngale kwalokho kubikwa ukuthi kutholakele esifundeni seMpumalanga. Lesi-ke sitholakele lapha endaweni ye-Trichard hlanu kweplaza ngala uthwane uveza ukuthi uhlela ukuthi abhadale abasebenzi bakhe ibonus ayihlukane inyanga endathu. Lezi nezinye uzozithola khona lapha kuKwekwezi FM ngemva kwendaba eziphunyezweko ngoThimba Sindalo. Sithokozile. Asithokoze Sibuzi phela lapha zanamhlanje. Adi kusasa ngesikhathi esifanako. Ubujamo bezulu buyalandela noSitshaba Mahlangu. Umusa. Muhle mhlanje siyabona ukuthi na ukhona ngapha ngakwazulu Natal ngezinye indawo ezikhona ngapha ngeMpumalanga Kapa 80% amathuba wezulu boqhubeka ngaphona uqala khona ngapha ngeKapa kuhle khulu mambala mimoya egijima konje kwaphela ebusuku namhlanje kanti ke kusasa siyabona ukuthi kusesekuhle khulu mambala na ukhona ngelesi sifunda kunekunge ekseni kanti ke na uqala ngapha ngeMpumalanga eNarha likhona imfethisana yezulu lapha ngePitori na ungapho 60% lisazokurakela phambili nokwathela na ukhona ngapha koqhubeka ngapho eMpumalanga Kapa sihlokomele khulu mambala imjijo iduma kumbe khulu mambala emahikeng ebusuku namhlanje kanti ke sihlokomele khulumba ngezinye indawo nokho izulu sisebukhali na ukhona ngapha kuMpumalanga Kapa ke siqaleke sifune ukuthi nokho ke kusasa kunjani sikathoma isihlahlelo sisako imjijo eduma kumbe khulu le isarakela phambili kuba mahikeng sihlokomele khulumba mbala siqala mazinga ukutshisa sifune ukuthi nokho ke ajame njani Gauteng uyabona ukuthi nakhona barabastata ngapha Bronkhortspruit ngapha eJohannesburg ngapho Springs lizakujama lapha ku28 novakatshela lesi sifunda kuhle khuluma mbala asiliqaleke silibone ngapha ngeLimpopo ukuthi lijama njani phezulu lapha eMusina ngapha kuThoyandungu ngapha eZanini le phasi kwadlawulale uliqala khona ngale ngephalaburo ngapha ngeBekasford ngapho likhamba lwathela kezinye indawo likhamba lithi pharaphara ngamafu na uqala konke la khweni bicane lapha ngapha ngeCarolina ngapho ngeEmelo likhona izulu emkhondo 27 uqala eMiddelburg uliqala khona ngapha ngeMalahleni esekhunda phasi kwaNdebele yonke lihle khuluma mbalana kusasa nanivakatshela ngapho nina benkashani kamenzi yaphuza umlaza ngameva wehle uthi emgungundlovu uliqale ngeThekwini uliqale eRichards Bay ngapho uliqala khona ngale ngemzimkhulu ngapho lihle khuluma mbalana nanivakatshela lesi sifunda siqale ngapha ngeMpumalanga Kapa lapha phezulu imaliswa iCraddock ngapha Grafriend lijama ku22 eMthatha 17 wehle uthi Makhaza 10 ekseni